emakhaya awuyibuze ukuthi ingabe mina what standing am I in good standing with the Lord? Amen. Hallelujah. So buyele ekhaya awuzibuze ngoba losuku lo lelivele la kusisisidudla luyeza nakithi. Hallelujah. Nkosi omusa nibusise manje kuze kube phakade. Amen. Ngicela abefundisi bonke amadiakoni sisondele sizokwenza umkhuleko webandla sesizophuma. Babusala amabandla ngicela usenzele lo mkhuleko egameni likaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Ngibingelele lonke egameni elihle lomsebenzi Jesu. Amen. Bazalwane, sesinikeza umama inkonzo yakhe yokugcina ngosiko lenkonzo yethu. Ngicela bonke-ke nani benihleli sike ithuba lokuthi niphakame sivalelise isifundo sokugcina Themba labadala,
Baba ububele uNkulunkulu wenduduzo yonke mbeka ngothando oluhle nangesihawu. Siyakuncenga ubone izinceku zakho ezibilayo ukuthi uma bedabuka bangasoki bangapheli amandla bekhumbule zonke izihawu zakho nothando lwakho kuKristu bazinikele ezandleni zakho ukuba bafundiswe baqondiswe nguwe walesa izinhliziyo zabo ezaphukileyo ngothando lwakho ukuba banamathele kakhulu kuwe oveza impilo ekutheni nokugucula ukudabuka kwabo kube injabulo ingapheli ngoKristu Jesu inkosi yethu. Maria lindiwe studla mahlangu. Maria lindiwe studla mahlangu. Maria lindiwe studla mahlangu. uJehova kubusisa kuqina, uJehova khanyisa ubuso bakhe phezu kwakhe abe nomusa kuwo, uJehova phakamisela amehlo akhe phezu kwakhe akunike ukuthula. Usho uNkulunkulu wamabandla uthi khumbula lezi zinto ngokuba wona uyinceku yakhe, ukwenzile ube inceku yakho ungabokhohlwa kuwe, wesusile zonke izeduko zakho zesuka njengefu elikhulu. Amen. Asiphelele indlela ukuthi sophuma umufi qala thina sonke sikhona silinde ngaphakathi. Omama itako labo leli ubaba mthwalo umama. Bengicela sivule indlela nje la.